Iby'umunyagineya rero wasambanyije abagore 400 bose, ndetse abo bagore bakaba ari abandi bagabo nyine bazaga bamugana. Bishobora kuba rero bigiye guhindura isura. Ati bigiye guhindura isura gute? Nyuma yaho afashwe agatabwa muri yombi, inzego z'ubuzima zafashe umwanzuro w'uko zamupima, ndetse bakamupima ku rwego rwo hejuru ku buryo bashobora kureba niba nta kibazo afite mu mutwe. Balthazar rero biri kuvugwa yuko aramutse asanzwe nta kibazo afite mu mutwe, bishobora kumuviramo akaga gakomeye cyane, ndetse bishobora no gushyira iherezo ry'ubuzima bweho akadomo. Mu by'ukuri bikaba bisa nkaho byaba bimurangiriyeho, mu gihe bari no kuvuga yuko baramutse basanze hari ibibazo afite mu mutwe byaba byaramuteye gukora iriya ngeso yo gusambanya abantu 400 bose, ndetse harimo higanjemo abagore b'abaminisitiri bakoranaga, abasekereteri be bakoranaga mu buzima bwa buri munsi, ndetse n'abagore b'abandi bantu b'abayobozi bakomeye. Byavuzwe yuko rero baramutse basanze afite ikibazo bashobora kumurekura, ariko ntibamurekure burundu, ahubwo bakareba ukuntu bamujyana kumuvuza, bakagabanya doze yaba afite yo gushaka imibonano mpuzabitsina ku kigero kiri hejuru, cyangwa se ibyo twakwita sex addiction. Baramutse basanze afite ibyo bita sex addiction, biri kuvugwa yuko bamukurikiranira hafi inzobere mu by'ubuvuzi zikagerageza kugabanya iyo doze imuri mu mubiri yo gukunda imibonano mpuzabitsina cyane, ku buryo ashobora no kurekurwa. Ni mu gihe rero byamaze kwemezwa yuko nibasanga nta kibazo afite, Balthazar ubuzima bwe buzaba buri mu kaga. Ni nyuma rero yaho uyu mugabo yanditse amateka, yanditse izina muri Guinée Equatoriale, akaryamana n'abagore 400 bose, ndetse bamwe bakomeje kugenda batanga ubuhamya bugiye butandukanye, ari mu baryamanye nabo uko bagendaga babikora, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Umuryango rero w'uyu Balthazar ntago wakiriye ibintu neza, ndetse waguye mu kantu wibaza impamvu uyu mugabo w'umunyepolitike muri Guinea, ndetse wari mu nzego zo hejuru, cyangwa se wabaga ari muri cyo twakwita government official, yaba yarakoraga aya marorerwa. Ni nyuma yaho inzego zishinzwe iperereza zisatse inzu ye, zigasakana mudasobwa ye, zikayinjirira zigasangamo ari amavideo. Hagakomezwa kwibazwa rero impamvu Balthazar yasambanyaga aba bagore ari kwifata amashusho, icyo yaragamije. Ubwo rero yasambanyaga aba bagore, bamubazaga impamvu ari kubikora afata amashusho, akababwira yuko ashaka kujya ayareba ari wenyine bikamushimisha, kandi ko umutekano wayo ugomba gucungirwa hejuru ku buryo nta muntu wayabona. Abagore rero bahitaga babyumva vuba, ntibabyiteho, bagakomeza bakiryohereza muri rusange. Umugore rero wa Balthazar yavuze iki nyuma yo kubona ibi bintu? Umugore wa Balthazar akibona ibi bintu yahise amera nk'umusazi, ariko yagerageje no kwiyahura, ariko bamuba hafi, abantu babyeyi baramuba hafi, inshuti ziramwegera zimwumvisha buryo ki adakwiye kwiyambura ubuzima. Abana 6 afitanye na Balthazar ko yaba abahemukiye, kandi ko yaba akoze ikintu Imana itazamubabarira na rimwe. Ubwo rero yaje kubyakira, ariyakira, yumva inama bamugiriye, aza gutangaza yuko nta mpamvu n'imwe ihari ubungubu yo kuba yakwiyahura, agomba gushinyiriza akihangana mu rwego rwo gucungira umutekano abana be akunda cyane. Umugore rero wa Balthazar ni umugore mwiza cyane nk'uko muri kubibona ku mashusho, ndetse hakibazwa impamvu yaba yarateye uno mugabo guta uno mugore akajya muri aba bagore. Bigakomeza bivugwa yuko uyu mugore rero yakomeje atangaza yuko yababajwe cyane no kuba abagore b'abakire baramugiriye umugabo we igikoresho cyabo, ndetse bigatuma bimugeza kuri rwego rwo kuba sexy addicted,
urumogi ku rwego rwo hejuru, bigatuma ahura n'amakuba ameze kuriya. Umugore wa Balthazar yanatangaje yuko mu bihe byose yagiye abana n'umugabo we batigize babana nabi, ndetse nta n'ikibazo bigize bagirana mu rugo, uretse iriya kesi yamugaragayeho yo gusambana n'abagore akavagari. Umugore rero yatangaje ko yamaze kubyakira kandi ko yiteguye kwirerera abana be. Ingamba zikomeye rero, perezida minisitiri rero wa Guinea Equatorial yaje gufata ingamba zikomeye hamwe n'abandi bayobozi, ati byifashe gute rero. Ni nyuma rero yaho ingamba zikomeye ku basambanira mu biro bya Guinea Equatorial. Vice perezida wa Guinea Equatorial yatangaje ko abategetsi bakorera imibonano mpuzabitsina mu biro byabo bagiye gufatirwa ingamba zikomeye cyane zo ku rwego rwo hejuru. Ni nyuma y'uko rero amashusho menshi y'umwe mu bategetsi bakuru arimo gukora imibonano mpuzabitsina mu biro n'abagore bamwe bakomeye mu butegetsi muri icyo gihugu akwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. Vice perezida rero Teodoro Obiang Nguema Mange yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter avuga ko uwo munsi bagomba guhagarika abategetsi bose bakoreye imibonano mpuzabitsina mu biro bya minisiteri. Leta rero yahise ifata ingamba zikomeye kuri ibi bikorwa kuko bigize kurenga ku mabwiriza ngengamyitwarire ya leta ya Guinea Equatorial. Amashusho rero yasakaye ku mbuga nkoranyambaga kuva mu mpera z'iki cyumweru gishize nyuma yo gutabwa muri yombi kwa Balthazar Engonga, umuyobozi mukuru w'ikigo cya leta gishinzwe iperereza National Financial Investigation Agency aho muri Guinea Equatorial, akekwaho ibirego bitandukanye n'aya mashusho. Gukwirakwira kwayo kwatumye Vice perezida w'iki gihugu asaba abagenzura n'abatanga serivisi za internet mu gihugu guhagarika gukomeza gukwirakwiza hose ayo mashusho. Amakuru avuga ko ayo mashusho yabanje gukwirakwira muri groups za WhatsApp, nyuma aza kugera kuri Facebook, Instagram, TikTok na X n'ahandi hatandukanye. Ayo mashusho rero yageze kuri izo mbuga mu gihe Balthazar yari afungiye muri gereza ya Black Beach yo mu murwa mukuru wa Marabo ku bindi byaha akekwaho nk'uko bivugwa n'ikigo cya leta cy'itangazamakuru cyitwa TVG. Icyo kigo rero niko cyitwa. Umushinjacyaha mukuru w'iki gihugu Anatolio Nzangi Nguema yavuze ko nubwo ayo mashusho bigaragara ko yafashwe ku bwumvikane bw'abakoraga imibonano mpuzabitsina, Engonga ashobora gukurikiranwa ku byaha ku buzima bw'abantu mu gihe basanga afite indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Urumva rero uyu mugabo igishobora kumurokora ni kimwe gusa, gusanga yarabaye sex addicted ndetse no gusanga yaranduje bamwe muri abo bantu baryamanye indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Urumva ko kazaba kamubayeho. Ikwirakwira ry'ayo mashusho ryateye uburakari kuri bamwe muri Equatorial, muri Guinea Equatorial, kandi yagarutsweho n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga muri icyo gihugu ndetse no ku isi muri rusange. Balthazar rero ni umunyepolitike wo muri Guinea Equatorial, akaba yarashinzwe ibintu bijyanye na Financial Investigation Agency. Ubwo abantu mwize murabyumva cyangwa se mufite aho muhuriye n'ibyo ngibyo, ndetse akaba yari umuntu wubashywe. Balthazar rero akaba ari na mwishywa wa perezida wa Guinea Equatorial, ni mwishywa we. Balthazar rero yavutse ku itariki 15 z'ukwa gatatu 1970, aho nyine muri Guinea Equatorial niho yavukiye. Balthazar rero akaba yarazwiho izina Belo. Rumva na kanikine mu bamwihimbaga aho muri Guinea Equatorial, ndetse ni naryo rizwi cyane. Nikine ye ni Belo. Ni Belo. Murumva rero ko uyu mugabo yaciye agahigo ku isi. Uyu mugabo yaciye agahigo muri Afurika, yanditse izina
kuko ibi bintu mpamya ko bitari byigeze bibaho mu mateka ya Afurika. Ni nyuma rero yuko hahise hasohoka amajezi yanditseho Balthazar 400 ndetse yagiye akwirakwizwa hirya no hino muri Afurika. Ni ibintu rero uyu mugabo yakomeje kwandika izina mu by'ukuri. Reka rero tukomeze twizere ibizagenda bikurikiraho nyuma y'uko bamaze kumupima, ubwo bizakurikiraho tuzagenda tubibagezaho. Reka rero mbashimire, nabagezagaho iby'uyu Balthazar mu ncamake. Ubwo ngubwo nihagira andi makuru menya nzayabazanira. Gusa wibuke gukora subscribe, n'ubushake gusa kuyikora nta gihombo, kuko tukugezaho amakuru y'ukuri kandi yasohokeye igihe. Ngiye rero reka mbashimire.